Crkva Svetog Đorđa u Rečanima, nedaleko od Suve reke, mesto je večnog pokoja, nepoznatog, ali svakako uglednog vojvode Srpskog carstva, koji je svoju zadužbinu posvetio svedočenom ratnom zaštitniku srpskih vladara i vlastele. Freske u unutrašnjosti otkrivaju želje i misli ktitora. Anđeli gospodnji klanjaju se tvorcu na bogorodičnim grudima. Uz Svetog Nikolu i prvomučenika Stefana, po čijim se okriljem u srpskoj srednjovekovnoj stvarnosti mnogo šta odigralo, naslikano je poprsje Svetog Save. Po svoj prilici grobni karakter hrama trebalo je da ima prednost. Skraćenoj verziji strašnog suda, Deizisu, uz oltarsku pregradu, priključeni su vojvodini zaštitnici, sveti ratnici. Ispod njih je, u podu, Ktitorova ploča, na kojoj još i danas moguće pročitati da je 23. decembra 1370. umro rab Božji vojvoda. Lepi hrišćanski ratnici pod punom opremom zastupaju svog štićenika pred licem Hrista Boga. Dve grupe predvode ratnici Dimitrije i Đorđe, svetitelji, sa čijim je imenima na usnama ovaj vojvoda nebrojeno puta kretao u boj. Ispod ciklusa Svetog Đorđa ostalo je prazno polje, pripremljeno za ktitorski natpis, možda kao posljedica vojvodine iznenadne smrti. Dobro očuvan mali hram sa kupolom, osnovnim oblicima i stremljenjem u visinu, ne samo što potvrđuje moć i bogatstvo ktitora, već i brižljivo negovanu ravnotežu shvatanja materijalnog i duhovnog. Treba znati da je u našem starom mentalitetu uvek naglašavan zahtev da ugledniji društveni rang mora imati pravi odgovor u sferi religiozno-etičkog ponašanja. Sudeći po Rečanima, to je poštovano. To je poštovano i u drugim zadužbinama, na Kosovu i u Metohiji, srcu srednjovekovne Srbije.